Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Meghalaya State Legal Services Authority Shillong hakajinga trelang bat kitana trekam sarkar repair ka Eastern West Khasi Hills District haka artrik no pra araja arpulai kla pinlong ya ka mega camp come awareness program on NALSA schemes and government welfare schemes haloka phang kabong bridging the gap. Hakadik program la pinlong ha St. Francis Xavier Secondary School nong Klau u acting Chief Justice ka Meghalaya High Court uba HS thank you ulawan banlong kumukong san hakajinga don lang ringkat u Justice W Ding Do u Judge ka Meghalaya High Court ki hair officer ka Eastern West Khasi Hills District u CM ka Hima nong Klau bat kiwe Kipat ba hakani ka sngi na lor baklayo ya ka jingpin sha ya ki jat scheme ba repair jong ka sarkar kilayo ru ya ka jingsha sumar a na ki jat jingpang ba repair Balay ngidan kum kini jam. Bat an la an ogi kan itu ipi ba. Kini ka kam nan ta sni ka dei ka ba. Khatu ba ina perlong bro nusnem supaya nta la pois tu plai khat a. Dan du na sa garu sedu sa Ijente Hills nya le ban ya wat nong bu khap kendong. Bangila ban pen I da dia ba ben pesutho iki brio ya ke ka kam yang ka deka legal authority bat ke ki dei pada don bat banyata ka hok lagi brio bat ru bakinyo jing rap seperti kena ti bila ban natai pun kena school kasih tip bagi di ginong besar nei pinong ginong besar ki kile ayu bai dei begini kam scheme sarkar ni katai beli kiwan ni no besar bersong apa kod ban besar itu ki wan ken besar kod mu ta ibede ikis ndrai ni mu besar gitu ni kamram ru kata kamram ban pek ya ki imlang salang kumbla apel khamti dekat an bagin pek ba ya ka hok bagi dah kecil clear lo kata bagi ni ai ka hok kumbla abo Bakum bagi dia banyo. Kita tak kata aku kini program ikut bridging the gap. Bridging tentu ke bridge kering jingkin. Tika gap kadai kata kadon ka mutab ni pun jingkin. Ya kum pi pajba. Bagin song tu bat kini scheme ki repair je sarkar. Bat ke bidi ka hok jong pi hapo ka legal services. Legal aid ikut. Kini hapo bon pia pet TV PI yang ka courtroom drama gi khan te don no ya sai don ubaya da don uba long bai no uba ai mo ko mal ni bo sa ai mo ko dumal ani pa bane criminal case ru ti hakani gari jongi bon ki bowan na kilong yeng ki produk ti hat supo ki poi kisha kem nani kisha no ne teng kat ban lebih kat ban kinda investigate mo ipulit kisah thep hajil bateng kilo ni dong yeng ki bolong kimbap peng phang kimi far pada data kajinan start chenu bagilen makam dan ka bor ban legislator ne ban yo ito pida di royal ban yele nam ta chuki ti ka legal authority ka wan ka kali ke we ki ba kong san kam makatre bolong ba ka ai free legal aid But the village hapo ka district hapo ka court ka don ka office hanta ka ong ba ka long kumye dan gidan kam ti udon ka dan ki khat kita ka diles officer lapan kam ti ne kam ban pek ki jinon kam legal aid
Tiga ni kerni kau ni bentar kahok. Ti wan biang saka bridging the gap kamut kumula batai bentan ti ibak nong beri edisi lah batai ti edisi mo per edisi mo per papila banya yo aja mentoy nang tai kumbala keren in Jesus dingdo ru la batai bapani sungtu ya ke edisi mentoy pila manyo ti nang tak daw kasyong api kamtam begini ki hebret dan hangiru bapinde ra kana ra tien siyeng dari kimdan mi pani piniru bagi don kumni ki ai yuan in the program yo ai sangku baka midon ko hok kaba nila ban yo jimen toy narang ba ku bini skim ti mantar sengiru kadai ala chai ni sya kadai sengi ki khot ka World Disability Day. Disability kamut itu kebetulan ka junduna hamet ini haki bun kijang ki ini kimdei bangin ketat naka imlang soal ini andai kum kinong snong kum ki bayeng kum ta nidon kecil kli anyiru bang ini rapi gini bat kani ka bagi pareng ki ong ban pelong inklusif makini kimdei ban ong ba gini di bron ki dong disable ibaduna kat mendek beduna ai ni bentar makin don lang bani ini berpeluang inklusif bagi betul di sendai bagi suatu ki himdi ban iben dan ni ban lek ben nang tang ini kum ki nok shong kum citizens nang lasai dalam program tambah singibut mengingini ban yang scam ban kular ba World Disability Day hidi porokum connect junduna ngidei banya yarap kat banila menabar ba kahok jong kini kiba dan kini junduna ru kari kahok long beri man beriu berfikir kita